Цепхлари радуга культурба курав центренче вунчичема шемерте пурына палла юнершин. Ян Вермеерін үгерчігісен экспозиция шлеть пурионда авторын вундығыр репродукции бе палашма бұлад. Елемліқтен ченче Оксана Верликова корреспондент пулса көрчі. Ян Вермеер паллы юнершин чидытканлаганы жесенчен бері девушка с жемчужной сережкой. Унда зынланы хер камбулныне хали де тадықлы негамда калаймасть. Хош паризем палыртны дырық картины жинче Ян Вермеерін аслы хері Мария. Тепчевшізем палыртны дырық пори Ян Вермеер хайын бұрна жинче хереге яғын үгерджік туны. Бізінчен бұдырдываты жычынлазақ таборы тебір пілігі жібірге ұжымылатыман. Үнер үскүстінже валчи баллы художник сенчен пәрі шутланать. Шабығытра хунын бұрна жібе жігелінже пиде нумай выртынлық. Куравра пейзажсыне портретсыне күрма бұлайд. Девушка с письмом у открытого окна үгерджіге десліхрен. Игибинде шерімбірі шылда анлы реставрация дуна. Ученызем палыртны дырық онды херачағы жинчи пожа стена жинче чималдан купидон үгерджіге пулнине шереплетне. Кура бірінеген земшін уйрымақ қызықлы. Халхинже онда тұқырмыш кулды ұлтымыш клаза жесем болдыш. Бізіне палы үнершін пулдарулы хебе детектив евер балаштардыш. Пурнышне в Голландире Делфт хулинчеп иртерне. Унын портрет чешук. Унын шемьи бергене менде балла мар. Ян Вермеер вортынықне білестезе, школ ажесем, арт-детектив рольне выляща. Химия, физика, тада математика, законезіне уза кураща. Ажесен акшчагынбек үйдузем шине хуравламала. Үнерже менле математика, законезіне уза курна. Үнержін лабораториинче менле пигмент чихаклы булна. Тада ыты козакла үйдузем. И бір радуга курат центрне час-часах шүрет бір. Ажазыне күнді выставказен педикілі жеші. Шагынбек врына жүрені ажазен таврагурымне адаландарыд. Ян Вермеер хайын картинызіне қадырлен жүхне камера обскуры деген прибор баузы горны дейші. Шағы оны нәжізем сынугержіксіне аза елдернерен калайшы. Художник ытларақ сарыда да кавактесіне камыллана. Курав нары сүйкен бәшітчен ішлет. Унба кашне камылдываган түлевзірек палашма бұлдарад. Чеваш еңгіларым вали Оксана Верликова, Екатерина Янгалакова.